Assalamu alaikum. Nasılsın? Jasın bugün de alıp geldin mi? Bugünkü instrumentlerdi görüyoruz. Bugün özgeçe mınday bir şaşlık pişire turgan mangal giriptir. Bunun bahası kança so'm? Miso. Bu жақсы екен да. Көрсетпейсің мынандай мында қылып. Болсын жаңып қойса болады екен мында қылып. Кичине удобный екен. Машинаға багажға салып қойсаңыздар, место да лелеу екен. Мангал, шашлык пішіре тұрған. Путун жазшы путун. Жақсы екен да мынау. Жеңіл екен. 5 килограммдай шығады екен, 5 килодай да. Салмағы 5 килодай екен жұқа. Жеңіл. Мынау жерге көмір салат екенсіздер. Çok bulağından bir kadar cayıp durup şaşlık jey üretkesler. Alatran bolsanızlar zakaz menen jasaytken. Muş tarafta olsanızlar taksi menen dağı berip etigen al olatken sizler özüңүздөр. Любой жерге жеткирип беребиз дейт. Kimге кызык болуп атса, мына номерди жазып алсаңыздар, байлансаңыздар болот. Номерин айтып кой. 0559 67 77 84. Кайталап кой. Карасу. 0559 67 77 84. Карасудан болам. İsmim Ayatullah. Аты Аятулла екен. Байлансаңыздар жасап беребиз деп атат. Бул малдын кыгын тазалайт экен. Канча бул 200 сом. 200 сом. Мыналарын өткөндө тартып кеткен ба? Onun kança сом? 100 сом ekan. Бул 100 сом. Жакшы. Çülük kança сом çülük? 500 сом. 500 сом. Şu номери азыркы төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар болот.